SPCT jong ke East Khasil District nek sngiu lai thu ba ka special cell jong ki pulet ke East Khasil District kala kam no ya ba stoning khar puli ha ka janmet jong sngi ningkong halor ke jingkno ba ulale bi ijot ya ka khun kan thei ka badang khat san snem karta ka balapun khun manta la riu banai ya ka ne ke jingyo kam la le hadin ba ka kmi jong ka ne ka kana kala ujor ta ke ijahar persya ya uni upana sya ki pulen Naglang USPCT uba Herbert Kharkongor haba keren bat kinong tho khobor wala pentip ba kathanat maulai kala persyang ban kem ya uni urang ba hanrei ula laj no na kajing sha kem kipulit kala penlong ya kajing wat ya uni na keleng saudong jong ka district bat hakajan met jong sngineng kong kala yo ban kem ya u na sning susu na kaliang USPCT ula yithuro ba kakmi jong kane ka khana kalau yo jing tips pang jing pun kun jongka hakapor bagalek sya ka primary health center na ka benta ban pa check up shushu na kaliang USP ulai thoro bagi pulit kala penrung da ka kes persya ya ukar puli hathanat maulai hapo ki kendon baper jongka protection of children from sexual offences pokso ak arjar khadar but section laispa sanpui bracket r jong ka BNS hajar pulai uba Harvard ula ongru bagi pulit kelarano yau ni urang ba syakasri ban pan ya ka hukum naga benca jing toket ka bapania rồi kalong kum ni dia mengilayo ke FIR dan kami jing tu survivor atau strik mah mengilayo ke FIR dia kini ngila register case atau pokso plus kadang BNS atau section I thì maksudnya itu ngila ya je investigation hakim ya boleh juga perlu contoh kanat la form ngila interrogate iki hamu kila batai no itu kong ya batai bang aku kana ngila wadi kong ngila wadi so renja nomor kita on sasti ngila wadi itu on dan sti pandai hadian itu ong boleh pada form scan sti hadian itu Jadi nak kalian jangki absen charge yang kamu lain, ayo bati usi yang kamu ngap tu kila ya, kila wat, kila let sekolah dari dawat tu rumdan, di hadian itu kila ya cisu ke investigation, nak buat di nong sentiat, buat hadian itu benden kesi kila yo banbat ya ini accused, belong Panak mo jadi kena berkerteng stoning karpuli yo yu na city super Riboy district but kani kadilang ba ka lang jong kulit na maulay kulit sa sting na Riboy but wuki special cell ko ta discuss sales team nila yo kem yu but kadang jitokit kadang ya but din kata ngin sa forward to speak to Hoi, ke kumbang la batay mo ke jingwan jingi complete ang kuwi ke chaka namar banyo information first kon sa kuwi ke chaka din kata dalawat la pagumita chaka ko idan ko di on the professional stage kan din katu pene ini kam investigate niat do nilap lang men gamit nilap di stage for the district kani ketika pokso act mo di haki pokso cases te kowe ketika statement jong survivor ru ege apply di ya ini kena hingin sapa sopon untuk statement ke jongi 123 jong BNSS baru ki pun ki FSL ru mit sapa nomor begini tin mampu scientific ilmu scientific aids investigation community jarap Mentah sedang nyat kayu tuan jumlah ulah jumlah tu lalu ada mesin am mentah ini dan hap dalam bol sekarang ikut kes